kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa Siyabingelela kwababukeli silalo mkhulu Mazibuko eThekwini for the first time eThekwini mina ke ngumnguni isilwane samanzi esiphuphula umoya unyoka kayithwala umajike ejeqeza sibingelele mkhulu ya hayi siyaphila mnguni uhamba kahle Ahamba kahle kuhamba. Hayi ayisazani kuyikuthi ke vele ngoba siyaqala ukushutha la eThekwini sishuthe nje sibingelele kubabukeli beSolomon TV siyabingelela kubo bonke siyabingelela nakuyizana usizezwe le eGoli laba baseGoli sijwayele ukushutha nabo abodlomo abosichaba abomgozi abodlameni bonke nje abakhona lapha nakuyizana usizezwe abohadebe lapho ya siyabingelela abantwana bethoba siqalile siyashutha la eThekwini siqalile ivideo yokuqala le esishutha la eThekwini ngiyacabanga ukuthi abantu bazoyijabulela ngiyacabanga futhi ukuthi izoni phakela ulwazi olujulile kodwa ke sinama channel ahlukene awu2 kuneSolomoya kunohambo nemfihlo kamoya ama video amaningi esiwashutha la eThekwini azobe hambiselana nohambo nemfihlo kamoya isikhathi esiningi ngoba kuzofanele ukuthi kube khona abantu abazobe bevela abasizakele mabevela bakhulume ngohambo lwabo ukuze sikwazi ukuthi sifaka ama video kuyiwona awuhambo ngempela naseGoli bazobe bekhona abantu abazoshutha ngoba bakhona abantu abaseGoli abalitholile usizo ku Solomon TV noma abalitholile usizo kuleli ikhaya likamkhulu Mazibuko sizoshutha ke namhlanje soshutha siphethe iwasho nembiza yePhoenix awuthi ngiyibekela siqale nganazi iwasho ngikoni yizo iziwasho ezikhona mhlawumbe kungenzeka ukuthi khona ufuna ukwazi ngazo andoba ngidlulise kubabukeli nabadinga usizo yebo zikhona kakhulu mkhulu okokuqala ngiyazazi iwasho lezi siyibone idayiswa kulama supermarkets amakhulu nani zipink ezakho mkhulu zihluke ngani iwasho kunezinye indawo ezami iwasho ukuthi ke mina ngani kwa ukuhlambulula oqala lokho ngapho inhlambuluko mina ukuthi abantu ngibahlambulula ukuhlambulula kwami ke kuhluke kabili ngihlambulula emanzini ngihlambulule ngempande ocaca ukusobala ukuthi uma udinga ukufaka emanzini nje kuphela uyakwazi ukufaka emanzini kodwa kwenzeki ungabiki iswasho esisebenzisayo ngisho siyokufaka emanzini ngoba phela ukufaka emanzini kufanele ukuthi uhlambuluke kuqala usuku ufika nemoya usuku ukwade uhamba uyibutha indlela yonke lena kungenzeka ukuthi kukhona nezinye igodlo kuwedlula kuzo ezikuhlambululile noma abakuhlambululile khona bakuhlambulula ngempande noma ngemithi ejulileyo engafuneki emanzini ongafuneki futhi ukuthi ungene emanzini ungageziwe so manje ngapho inhlambuluko mina kukabili ngufaka emanzini sihlambulula ithunywa noma sihlambulula imimoya kuphi emanzini bese siphinde sihlambulula umzimba nedlozi ngempande so manje iwasho ziyangena ngaphansi kokuhlanjululwa ziyangena ngaphansi kokuhlanjululwa ngokwempande ngokwedlozi nomzimba so manje ke kufanele ukuthi sikwazi ukuthi siqonde ukuthi uma uzohlanjululwa ngamanzi kuyadingeka futhi ukuthi uhlanjululwe nangani nangempande siyacela ukuthi niqonde lokho sizokwazi ukuqonda amagama azo njengalesi igama laso libizwa ngani mkhulu mhlambe noba lokujule kakhulu noma igama laso la iswasho nje lesi ngingasibiza ngentombi emhlophe noma intombi yomoya lesi ngasibiza ngentombi emhlophe kukhona esinye futhi esipinki esentombi yamanzi esentombi emhlophe lena intombi yezulu intombi yomoya intombi yezulu ya
ya noma isaka somoya yes ya intombi emhlophe noma intombi yomoya ngisazofaka itika ngifaka itika la kulesi swasho bese kuzoba nalesi wasibona lesi sibomvu amadoda abomvu la khona esinye futhi esimnyama amadoda amnyama ya into ehambisana nobovu ya nobumnyama kujwayele kube yinkinga yebo ya kuyenzeka ngithi uma sifaka lapha zibomvu kungenzeka ukuthi sifake impande ezilwayo ingakho sizenze sabomvu ngoba sifuna ukuveza ukuthi sinempi phakathi lezi kuyaliwa la makuliwa ke lapha kuyenzeka ukuthi ushaya imoya emibi ushaya iphoso mabekuphosa ushaya iphephetho mabekuphephetha abagadlayo nazo zonke lezo zinto lezo uhlambulula kahle izimpi phezukwakho ushaya izitha la kule lokhuzana kule mpande bese ke udlaba amhlophe intombi emhlophe udle nayo intombi emhlophe intombi yezulu intombi yomoya intombazana yomoya le ungasho futhi ukuthi inkosazana yomoya ya intombi emhlophe le usufaka yona usufuna ukuhlambuluka manje usufuna ukuba mhlophe usufuna ukuthandeka ukukhanya kubantu izinto zakho nenhlanhla yakho ihlambuluke noma ngeke ngithi yena esokuyivula inhlanhla kodwa uma ihlambuluka inhlanhla vele izovuleka ucaca ukuthi kwenzakalani unikweni intombi emhlophe le ngicela sibuye la mkhulu ukhuluma ngokuthi sokulwa esezitha ngabe yini kukhona amafutha kukhona insizi zothamlilo mhlambe noma amafutha ezilwane kulesi siwasho lesi hayi lesi siwasho ngeke phela sibe namafutha ngithi mina ngisebenzisa impande kunempande nje imkhando ke kodwa le esiphendulile sabomvu kanje imkhando namaswayi afakwa phakathi ngoba umkhando obomvu namaswayi afakwa phakathi ngoba ngifake nomunye umkhando phephule la ngoba usibona nje ngathi sibe phephule inyana usitholi kahle ukuthi si ready noma kwenzakala sibomvu yini asikho bomvu ngokuphelele sibuye futhi sibe ngathi simaroon ngoba kunalo phephule nalo red yiko ingakho hayi amafutha ngeke siwafake angisebenzisa amafutha mina nangebhadi angisebenzisa amafutha ngisebenzisa amathambo angisebenzisi nje ngisho ikhumba zezilwane ngisho insizi angiyisebenzisi ukhona ke iwashe siyozenza futhi eziyobe ihamba nobulongwe bezilwane ehlanganisayo ubulongwe bezilwane bangitshenile ukuthi kufanele ukuthi kube khona iwashe ezenziwayo ezithinta ubulongwe bezilwane bayongitshena futhi ukuthi ihlukana kanjani ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke senze njani selapha abantu sibaphilise singabaphilisi ngamakhubalo akho khubalo la akho khubalo lapha akho mafutha la akho mathambo la akho sothamlilo la akuna nix la kukhona impande zakho amaswayi nemkhando impande ngokuhluka kwazo ngoba ngisho nje ukuthi kunempande ezibomvu naku mkhulu njengokukhuluma ngalezi zinto izobulongwe nezimpande uvela ukuthi impande lezi nobulongwe izinto vele imvelo suke zisipha ukuthi siyisebenzise yes akufani nento osuku uyithatha uyibulala ingavumanga yebo wenzela ukuthi ukhande into ethile ngoba yonke into uma uzoyisebenzisa once wafaka isilwane noma ngabe ithambo lesilwane noma ngabe amafutha esilwane noma ngabe ubuchopho bayo noma ngabe yini emile lokuzana eyakhe isilwane izokhanda isilwane vele nakuyo lento ngoba impande ziyakhuluma kunovuka kunophakama kunophophoma kunobani impande bese impande vele ziyakhuluma impande njengoba ikhuluma impande oceka ukusobala ukuthi izilwane ezokulwa njengoba ulizwe igama ukuthi isilwane okusho ukuthi asinayo language kodwa sinokulwa phakathi uma ufuna ukulwa uyayisebenzisa izilwane kuba njani ke mawusuzoyifaka nezimpande zibe ikhuluma phela izimpande ziyafana nomuntu ziwumuntu ngoba amagama azesho nje ukuthi umlahla nkosi lo ezithuma lo ziyakhunga ezinye yebo kuyenzeka ukuthi ziyakhunga ngempande abanye bayikhunga ngobuhlalo kuya ngokuthi wena utshengiswe kanjani
utshengiswe kanjani ukuthi lesi sihlahla oyosikha njengamanje sizosebenza kanjani, ithonga lakho lisemukela kanjani, lalisimba kanjani leli thonga lakho, lalisikhunga, lalисiguqela, lalenza. Abanye kumakhoyisana kuthiwa bakhipha unwele, balikhipha unwele balibeke phansi. Angithi njengoba uzosiphula isihlahla ziyafana nezinwele zomhlabathi noma zomhlaba. Inwele zomhlaba lezi yanutshani, ziyihlahla, zinwele zani zomhlaba noma zomhlabathi. Okucaca ngokusobala ukuthi le uma ekhipha unwele eliphosa lapha phansi bese yasikha lesihlahla, ukhomba khona ukuthi naye ukhomba into yemvelo, uthatha into yemvelo uyifaka lapha phakathi. Awukwazi ukuthatha into yemvelo uyithathe nje ungazuza uyikhunge ngento yemvelo. Akubona lokho kwakusho omkhulu ukuthi vele izinwele lezi ziyamandla akho. Isikhathi ukhipha unwele ukhunga imvelo usuke unika amandla kahle. Yebo, uyinika amandla ukuthi ingabe isifa, ngoba thina abantu sesiyayithunaza lezi zinto, zikhiwa abantu besifazane, zidayiswa ochaya nje, uchaya abantu besifazane, dayiswa abantu besifazane, abantu abangahlambulukile, ziyathintwa nje, bayathinta nje, abantu abaphatha imithi enamakhubalo phakathi, enamafutha phakathi, enamathambo nazo zonke lezi zinto. Kodwa labo abantu bawuthi uyabuka abamukelekile ukuthi bangaqondana nemvelo, ngoba ngisho umthetho nesiko lawo la imvelo abanalo. Uyayibona? So manje akukwazi ukuthi kufanele ukuthi uyinika amandla ukuthi iqhubeke nayo, njengoba nawe uyosiza ngayo ukuthi noma ifika lapha na kumuntu imsize ngokuyikho. Ngoba phela manje uma isizo yalapha izoyiyo nje, ingasenalo usizo, ngoba awuyikhunganga, awukhulumisanga nayo, awukhulumanga nayo. Injalo iwasho mkhulu zijwayele ukugezwa ngazo, ukuyifaka ebhavini ugeze ngazo, uqhume ngazo, just like ama-bath salts ngesingisi la athengwayo uwafakele anciphile itshila belungu. Lokhu kuhlukile okwakho noma osichazele iprocess ukuthi lezi washo soyisebenzisa kanjani ukuze sikwazi ukudlulela kwimbiza. Okay, iwasho njengoba usibona nje lesiwasho lesi, mawuzosebenzisa ngoba sinezimpande phakathi, ngoba ubona nje kunezimpande ezimhlophe la phakathi. Mawuzosebenzisa kunezimpande phakathi, akwengiqale la lezi washo lezi nizenzele abantu baseKapa noma iSouth Coast, ngoba lemimoya esembathayo iyehluka nosiko impilo oluphila kithi liyehluka. Ngithi sinabanguni noma sinabanguni, unamaswati, unamaZulu, unamaXhosa, unamandebele, bane laba abantu laba. Imimoya esembathayo nosiko impilo lwethu luthi alihluke noma isintu sisodwa singabantu sonke, kodwa usiko impilo luthi alihluke. Bengisenzele bona lesi siwasho lesi nalesi ngoba imkhuba ngapha eSouth Coast babuye bayithande ngapha imkhuba bayithanda manje mkhulu yasikuda benithande kuyikuthi ke bamhlophe vele laba bantu. Ingakho ngithi intombi emhlophe le intombi emhlophe lena bengiyenzele bona ngoba ngishiya impande zakhona ngizoyimikisa ngendlela yami futhi zikwazi ukukhanda amandla ukuthi mase ngihamba ngibheka ngapha ngaseSouth Coast noma ngize ngiyofika eKapa ngizobe ngihamba nezimpande ezihlukile, ngoba lesi sakaze esikhulume nami singitshena ngemimoya ephethe abantu baseSouth Coast ukuya le phambili, suka komzimkhulu ukuya le phambili. Labo bantu labo sebehlushwa umoya wensimbi emhlophe, umoya wedlozi elimhlophe. Yazi lento ishoyo omkhulu, ngoba mina ngingumXhosa, mina ngisuka ngapha eFlagstaff. Amalwandle ethu kwelacala enenhlabathi emhlophe. Yes, ufanele kube west. If you go down to Camps Bay, Cape Town, uyabona futhi nakhona ukuba inhlabathi imhlophe, futhi kukhula kakhulu izimvu ngale kuthina. Yes, okucaca ngokusobala ukuthi labo bantu labo noma iSouth Coast isebenza ngemimoya yezithunywa. Imvu eyesithunywa, imvu ithobile ibunene eyesithunywa. Angibazi ukuthi ngike ngakhuluma nakwamanye amavidiyo ngendaba yabo, angibazi ukuthi bayosebenzisa kanjani amakhubalo ngoba sebengena emkhubeni nje kangaka.
omunye esinye isangoma sathi lento amakhubalo ingena kakhulu Eastern Cape wokuthi babone eKZN abantu benamandla bethuthuka izinyanga eziningi iqhamuka eKZN naseSwatini nakoMozambique so ngale eNorth Coast njengokusho so abantu abaningi lesa sangoma zasisho kanjalo ukuthi indaba yamakhubalo nokwenza iqhamuke kanjalo kodwa mina angiboni kunjalo I think Eastern Cape ngoba ihluphekile kakhulu abantu sebephelelwe amathemba so ihluphekile Eastern Cape oqala number 2 sisonta kakhulu thina yes njengoba sisonta kakhulu umuntu mayiphuma esontweni ufuna ukucela akugcine ke manje sesifana endlini zamakhubalo okay bengisachaza nangemvu uyabona imvu ingeyomhlabelo kahle kahle ayiyi emsamo imvu nje emsamo ayiyi umehluko between umhlabelo nokuyisemsamo mhlambe umuntu njengami nje ukukhulela emaplazini into engiqondile ayifani nembuzi kodwa uzobathola abantu base South Coast noma base Eastern Cape bethatha imvu beyisemsamo bona kahle into abayenzayo laba okhokho nabantu abadala babeyovala idlozi kahle befuna ukusebenzisa ithunywa phela laba abantu beyithunywa ingakho bekhonza inkonzo ngisho indumiso yabo labo bantu labantu baphiwe eculeni ekudumiseni nje indumiso nje laba bantu abaphiwe ngisho ukucula kwabo uyabezwa ichoral yebo laba bantu baphiwe kahle ngemvu kwangeyona ngoba bayindabuko yabangoni uma beyindabuko yabangoni na kanjani bebesebenzisa inyamazana njengoba kusetshenziswa inyamazane base laba bantu abadala noma okhokho base bakha imbuzi kwakufanele ngabe kusetshenziswe yona base bethi bona uma bephuma kwabangoni noma sekuhlukana umhlaba base befuna ukuvala lo moya wani wedlozi umoya wedlozi wona lona oza namakhubalo nemkhuba ethile ngoba lo moya lo owamazulu isikhathi esiningi lo wemkhuba namakhubalo owamazulu mawuthi uyabuka nje abantu bebelwa izimpi ingakho bebakha ini amakhubalo so manje emaXhoseni bona babethi ngalemvu bavala idlozi eyokuvala idlozi imvu yokuvala idlozi ukuthi lithule nje lingasebenzi imali emkhulu mina ngikuthisha geography manje kusondela lokhu ukuthi ngale ngase west so east KwaZulu Natal eSwatini eMpumalanga maningi amanzi thina ngala asinawo amanzi amaningi sinamathafu iyafika imvula kungabe lokuthi thina sithi idlozi alisebenzi ingenxa ukuthi athina asinamanzi amaningi nezintaba na thina sikhololwe ekhulu ekuxhumaneni nomoya ngoba yona into esondele kakhulu kuthina uyabona nje uma ngingayichaza kancane uyazi ukuthi laba abantu balivalele babezama ukulivalelana idlozi bona balivala ngoba mawuthi uyabuka indlela eniphila ngayo mina ngapha eSouth Coast noma eWest noma use-West indlela eniphila ngayo uyayibona ukuthi ihambelana nomoya kakhulu ihambelana nemimoya noma nomoya yonke into yenu nedlozi elimhlophe elingahlatshelwe izinto ezihambelana nezimbuzi isikhathi esiningi kulize lihlatshelwe ngoba lisuke liyifunile leyo nto lona livelile kuwela ifuna uyayibona izinto zenu zihamba nezinyoni namanzi aphansi iziziba iphethu yebo nihamba nalezo zinto ezifana naleyo mimoya isikhathi esiningi bese kuthi amazulu mawuthi uyawubukisisa kuyikuthi singayenza nje uphathule yamazulu silandele isuke kule mpande le ngoba bengithi izoxabanisa lento eshoyo omkhulu ngoba njengokuqhubeka ukukhuluma ufika ukuthi njengoba amazulu akhulele kakhulukazi ezintabeni namanzi agijimayo ulaka liqhamuka lapho yebo vele
neqhamuka lapho nokulwa nobukhosi phela ubukhosi yibo obugibele phezulu kwamanguni omangoni kwakheka ubukhosi ngoba komase kwakheka ubukhosi vele sekunabalawuli bezinto lapho seqala khona lento ye government noma yepolitiki iqhamuke lapho ekuthenini bese kukhona umuntu okuthiwa mkhulu inkosi uyaguqelwa mabefika belungu bayirida from lapho ukuthi kanti la kuphilwa kanje kuphilwa ngamakhosi okay akwesisebenzise thina senze ama department senza ama department kuze sibahlukanise laba bantu ngoba inkosi yabo bayakwazi ukuyizwa kwase kuhanjwa kwabanjwa endlini zamakhosi kwafika kwabanjwa kwakhishwa imali zenza njani zatshalwa kwathiwa ke nina akwesinibambe nini sibambe nina ngoba laba bantu beni bayakwazi ukunizwa kuzokushisa lezigodlo nje yes isigodlo sisolundi yebo kwakwenzelwa lokho abelungu babeyibamba lapho ngoba benzela ukuthi bakwazi ukusilawula njengamakhosi ngoba ayenzana ayisilawula bekuthi inkosi mayikhuluma lithi niyale ukuthi niyokwenzana nazi nina kodwa niyakhona la ethi yaneni kuphi khona manje mkhulu isidingo sembiza sikephi ngoba nazi iwasho uyayibona nje nazi iwasho uyakwazi ukuphalaza ngaso iswasho uyakwazi ukugeza ngaso imbiza ihlanganaphi why kumele kuze kube khona imbiza siyezake lapho uyabona imbiza likhambi imbiza kahle ilokhu abakubiza ngemedicine kwabelungu abelungu bakubiza ngemedicine abelungu abanazi iwasho abanayo into yokuhlanza ngaphandle ukuthi bakufake babona niqhuma nenzane bakusitime lapha bakugeza igazi bageze isikhumba ukuthi amaphozi la esikhumba akwazi ukuvuleka zonke lezi zinto lezi base bakha imithi yokwenzani yokukhipha inyongo ngaphakathi yokukhipha le fluid ngaphakathi okuyiyona lokuzana bakha lezi zinto zabo lezi castor oil zonke lezi zinto lezi ukuthi ugijinyiswe isisu zonke lezi zinto abazikhandayo bayikhanda bayisusela kithi bayabona ukuthi thina siyachatha abafuni isichathe bafuna ukuthi engathi kungafa lokho kwethu bese kukwazi ukuthi kuphase okwabo ukuze bazolokhu besilawula besiphethe uthi manje mkhulu wangilahla angithi manje ngutshela iqiniso mina imbiza ikhandwe zilokhuzana zintelezi ikhandwe zimbiwa phansi amakhambi ama-herbs imbiza ikhandwa yilokho bese kuba ke zihlahlanyana mhlawumbe imbile ey'ntathu iy'hlahla ey'qhamuka phezulu kodwa nje imbiza kakhulu zila phansi so manje iwasho ezokuwasha umzimba ungaba amagxolo ungaba amacembe ungaba into zokuwasha into zokuhlanza abelungu abanazo into zokuhlanza abanazo so lokhu kahle kusho kuya deep lokhu kuyaphilisa lokhu kuya deep kungena ngaphakathi lokhu ushaye lezi indawo njengazo impande yebo njengazo ngoba zingene deep zijulile lokhu kuyajula imbiza iyajula kakhulu kufanele ukuthi siyithinte le ndaba yokuhluka kwemimoya yamaXhosa namaZulu nabeswati abaseswazini yazi laba bantu bayafana namaZulu abaphezulu labo abomoya waphezulu abaphezulu njengoba bebizwa ngamaZulu bayafana ngoba ngisho umoya wabo uyawubona ukuthi bangenwe yisiyoni lapho bangenwe yisiyoni amandebele ke wona angiwazi nguridi umoya wabo amandebele angiwazi wona ngeke ngiqamba manga angiwazi kodwa lo ngihleka ngoba mkhulu awujwayele ukuthi awazi so iyahlekisa ke ukuthi okay kusho ukuthi ujulile le eMandebeleni amandebele afuna ukuthi waqonda amandebele ngoba amandebele athi awafane futhi nawo amaXhosa amandebele mawuthi uyawabuka ngendlela enza ngawo izinto noma enza amukela ngayo imoya kuyikuthi angaze ngawajulela amandebele ngangena njengoba ukhuluma ukuthi ayafane kukhona amagama esiXhosa xa uthi uyawathetha umuntu ongindebele akuve yes amaXhosa ayathanda xa inxibile anxiba izinto ezikhanyayo yebo njengamandebele yes angithi kaMaswati ngoba kuthiwa abangoni amaswati ahamba namaZulu ngoba ubona nje ngisho nezinto lezi abaganga ngazo ziyafana
ziyafana ihluke ndawo fuze ngabe laba bantu basebenza ngomoya wamakhosi akuphi aphezulu amakhosi namandebele asebenza ngomoya wamakhosi akuphi aphansi emanzini kusho ukuthi wena mkhulu lost oyena umZulu oyena zihlangene zonke lezi zinto hayi ile ngilozi eyasuke yangembatha le ngilozi esuke yangembatha yangitshela mina ngomoya yangitshela ngamanzi yathi kimi wena hlambulula ithunywa zakho ngizokufundisa imfihlo yamanzi nemfihlo yomoya uyabona so manje kungenzeka ke mkhulu ngoba mina ngihlezi ngikuzo mothi isanusi into ehlezi ifika kumina kuqala ukuthi isanusi akusiyona ingane yomsamo isanusi ingane yomphakathi yebo ingane yabantu bonke ingane yesizwe lo muntu uyisithunywa esithunyelwe esizweni hayi esithunyelwe kubantu umsamo yingakho ngiye ngithi ngisho kuma video wami ngithi mina angelaphi ichitho mina ngisinga nyanga mina angisinyanga ngelaphi imimoya ngoba ngitshela nje ukuthi ngelaphi imimoya okuchaza ukusobala ukuthi lemimoya ephila kimi noma engisiza ngayo mina imimoya ekhantele imimoya ekhantele iyakwazi ukusiza umndebele iyakwazi ukusiza umXhosa iyakwazi ukusiza umSwati iyakwazi ukusiza umZulu ngoba iyabasiza ngoba iyenze njani ikhantele ungathi sizoganga la kancane mkhulu la eThekwini ngoba ngathi idonsa kakhulu into yethu ithatha isikhathi eside kakhulu ngicela sibuyeke so nasi siwasho nayo imbiza lokhu kuwasha umzimba lo obonakalayo lezi zinto ezidonsa ngomoya kakhulu lokhu kuyajula kungena ngaphakathi ukukhuphula imimoya le ozalwe nayo back in the past now if kunjalo mkhulu umuntu mayithenga makathenge konke noma athenge one by one enze njani uyabona uma ezofika ahlanjululwe agezwe ngicanga ukuthi uzobe edinga ukuthi asiwe emanzini bese ethatha iwasho bese kuya ngokuthi unaso yini isigulo ngaphakathi kuye sure mayezizwa ukuthi akekho right ngaphakathi kunobuhlungu abuzwayo ngoba lembiza le ngoba sisho ukuthi ijulile ingena ngaphakathi icaza ukusobala ukuthi izothinta izinto eziyizifo ngaphakathi ngoba ngichazile ngathi imbiza abelungu bayiridile bayifundile bathe bayifunda base bakhala imithi bakhe imijovo benzele ukuthi benzani belapha igazi ngaphakathi belapha umzimba abelungu Ovangikhumbuza enye into okwayisho kodwa sengayikhuluma manje iyasuke hayi sisazoshama into khululayo isazoxaka mkhulu ngicela njengobusho mhlawumbe umuntu ongazwanga uthi umkhulu qala emanzini yebo bese uthola impande neyiwasho bese masubona ukuthi kukhona into egulisa nayo oyizwayo egula ngaphakathi ngoba nayo into edingayo ejulile ezongena la ocabanga khona ukuthi akukho right ngakhona so abantu abaningi bazibiza ngabalaphi bendabuko omkhulu bayathanda ukukhuluma ukuthi lento uwasha amaphupho into kanjalo nana wena ukubona kubalekile lokho noma izinto izinto mayisebenza zilapha isimo sokuphila ukuthi uyazi ke mnguni umuhle lo mbuzo wakho indlela abantu lokhuzana bakamoya noma abelaphi abenza ngayo kungathola ukuthi isiwasho thina sithi selapha umzimba ngaphandle ukubukeka kwakho ukuthi imimoya ephila kuwe ngaphandle ukuthandeka uyi-businessman ube negazi elihle yes sisho njalo thina lo siyakwazi ukuhlukanisa ngafika umelapho omunye athi lona ungakhona ukuphalaza ngaye uchathe ngaye wenze yonke into manje bakhuluma ngento ngathi abayiqondi ukuthi lento noma ukhona la izwe khona uyithathe khona ukuthi lo muntu uyiphiwe womunye umuntu akayinikwa ngalithonga ngoba mawuthi uyababuka labo bantu angeke bakhulume ngembiza uma bekhulume ngembiza bazokutshela ukuthi ivula nenhlanhla hayibo ikhona imbiza engavula inhlanhla ngoba imbiza yelapha igulo ifana nomjovo
uzobona bakutshele ngezigubhu bakutshele ngazo zonke lezi zinto lezi ezingenamsebenzi emzimbeni womuntu ayinamsebenzi emzimbeni womuntu lezi zinto lezi ngoba bazoze bayiqhathanise uyithola sebeyiqhathanisa nesibhedlela ungaqhathanisa isigubhu nesibhedlela wakwabona wena esibhedlela ukhishwa ibhodlela lenhlanhla wakwabona esibhedlela ukhishwa isigubhu uthola isigubhu semiliyoni se6 million yeah kukhona enye ivideo kufanele ukuthi siyishaye emnguni sikhulume ngalezi zinto lezi ngoba lento iyaxaka futhi izosinika inkinga kakhulu izosinika inkinga iyaxaka izosinika inkinga kakhulu akwesiyibambe nje manje ukuze ababukeli bethu bekwazi ukuthi babe nedatha idatha labo lingamosheki lingadleki siyabonga ke babukeli beSoromoya TV siyabonga kakhulu niqhubeke njalo nisubscribe ungathini emnguni mawusuvalelisa hayi bengisho nje mkhulu ukuthi la eThekwini umkhulu la kaBester eNanda eBester kahlahle usesenda nje eseThekwini in general mkhulu eGoli utholakala ke eGoli ngitholakala eZolo eSoweto izola mndeni la eThekwini ishintshile address sengitholakala kaBester ngisatholakala kwaMasho isishintshile address sengitholakala kaBester la isenanda isenanda sengitholakala la kwaBest emini market lapho ngase City mall uma kuyikuthi iyakudukela ungama naphana eBP garage kune McDonald entsha lapho uzoma khona bese uyangifonela bese ngikuthatha khona mina ngase City mall iaddress yami lapho sibonga mkhulu ukuthi bazosithola